okay nala tilo tsengagcwali nje atsanga mawukhenza na free board ala esikoleni ngishaya accounting vele ngicela isikole businessman entrepreneur church ngikubona lapho ukuthi hawo since ngana idea ukuthi ufuna kwenda dokumela ngibe soccer player noma yini ngizangathatha le skill lesi sithatha sadlala ngabamba lapho just like that sengidimela angisabambi nokubamba sengidimela sengibita coach ngibambe ibusiness yami yathi kuhamba njani ngokufuneka loluka kwenzakalani so even abahambi ushiye skill abahambi abahamba ngane so ngena abaka register abahamba just like that mara kungisatha ama 3 days phela njengoba ngikhuluma within 2 minutes man but bona kuthatha isikhathi ukuthi we master le nguye lo muntu wakufundisa from scratch yena ngathi kuyafana nokuhlaniphanyana because ngamethi bangikude esikoleni mara ngimethleads mara ngikude ngiphuma bona number 1 sometimes le ngiyokubona nje lo ngathi nje lo ngomcabanga ukuthi ngaphuma phakathi ngamuntu lo nothi lo njani yabona ngomcabanga ngabana sasa yabona so beyangitshela ukuthi okay first of all balanjani ngabamba ngabona so balanso into so to size tape esikoleni immediately tape ma plans nini ngimvele kwaba accurate konke kwaconzana kwamabi difficult sokumele wathi insimbi kimi ngoba lula nakabhala something quotation lana nakathepa ngihamba naye excuse me nakaenda yini ngala nakaenda something ma deposit na bengakwazi ngimfundzisa ukuthi so so akakhona ukuvula bank account kwamele asebenzise yakami ala ngishayita yabona le clip ekhomba yabo bafutha kucishe konke balayini ukuthi okay kasitelo so coach so na charger square b2 charger so ngelayini lakhe so uyafutha so uyanqele ngale no asiqale phasi ka take us back from your childhood take us back mhlawumbe sizohlanganisa konke nokuhlakanipha kwakho lobala kwakho khula kwakho khula kwekhaya njani ufunze everything angifunze la qhathulana ufunze qhathulana ngasuka ngaya eThendulwazi sengasuka ngaya Batsingo eSeretlak ngasuka ngaya eSedmark okay ukhula nabani ekhaya ama siblings khula naThaya mana already umntwana ngithi ndombadane sengilandzela ngomunye umfana wena ukhula ngiwani first born ukhule yiwanda labanye bebakuma nje bebakhona bavele seba after skhathi nje after skhathi man ngikhuluma